we are about GC News, hot news all time, latest and hot news. And I'm a Bremo. A year, Doma Hinene, a year or 2 months and some year Brucum, a year by 1 year, 1 said, a year Doma Hine Manenko, a year Nasibi, a year Chini Jonas, glass and qua, it is what it is, Bibinisu, Yenipo, Wariate, Emma Wadi, and Sebdu Nara Atuda. Now, as I sending in Ababa, message. So when you subscribe to the channel now, message say over subscribe. You be say over click a subscribe button. Now wabele notification. Where is our video for be upload also once a be. After we are now like video on my thumbs up. Now fee was share my awful frosso a nyabina or share. After young call as similar. A year now and a year. Sunyani High Court, Eddie Crata, between Bontin, say a year, Domahine, Yabrano, Yamanenko, a year, Nasi, a year, Becum Traditional Council, one day, one in September Court. Say Bayard, Yabra, a year, Domahine, said a Bayard, and not Mandadu, a second, said a Bayard, a year, Becum. Here I work when a baby called Nasi Yama, Domahine Baho, think it a year, Pinchim, or Ne Asante Hene, young name in summer Coso, a 1 million, where tomorrow we know we are from away, where and Simbibri. No, and the yes, when High Court, Eddie Crata, Babonti says, Sadia, any Doma Hene, Yamane, and Co. Yinasi, Uncle Fa, and Simbibri. Ama, there no. And I Chini Jonas, glass of quan, it is what it is. Bibinisu, Yenipo, or reacted to a yes, Ansibia course, we are to Chama a year. Doma Hene now want to be money a year or 2 or say to 2. Sasuna, what it be money a year, Akufuado, the president. And yet, Chini Jonas, and find out Padro what it is, Semdu to Nara. And atuga for the course ewo na tentemara ye sebrano yinti eye twini jonas ibinisu yedipo it is what it is yinti ni some of the tuga or react to ye sansem ye course ewo eye brekum hine ne ye na se won some course yinti eye twini jonas yinti no doma hene me so aye dan wa enemy respect wa chese onimnyansa pa asantefo no musuban ano no omaye omo se omo hu hia chen nipa bia omaye omo se omo ye important chen nipa bia omaye omo se omo de Ghana ni nyina ye omo dia omaye omo se your friend say ohini bi o Ghana bi ahye omo ase o chede etie bia ese osum asante hini onsum asante hini a omo mpe wasem omo mpe wani mahwe Akufuado kure twam ha na asante hini twam ha omo stop Akufuado omusubanyano no omu na problem no nya omu na ama MPP Akufuado jimia nka Akufuado be da jimi o Ghana ho omu problem ma ye problem ma wo Ghana nyina ya Asante Regi omu jimi too much ade na fese as aye kwa yie na nka ahemfo mu nyina ma obi ahia na mu nyina ma chiachi amo na maka bom together because we yeden bibini jimi no we are all one people. We are then bibini Jimmy na amadwam say obi a superior chen obi no we are all one people but Jimmy nti omo de da bi obi a shotumfo ase we are then wosu so some ai otumfo omo nyankopon nti Asante ni di Yesu ji usika kwahia fakoto kro ai friends kahuro na benoa fa be nkuruma nkwan na bo udodom na odada wonyi Yesu bia di o oji otumfo na edie ofui Asantini ninyame ye ai otumfo na meka cho se nua na omde kono kwasi broni nua no moye dan a we are all one people doma hene no odene dom betai ade na chi a automatically won ya meche no owo dom echen Asanteman because buna hafo no mabanti buna hafo no wodi ya fansoko sekitia brekum sampa ai kira nkoko o chese omu nyina nkombe di do ma hene chiaba on na meche na Asante hene nso edi na chidifo from Ashanti region aba na ade na yefe dabi mo na ube si Akufuado afafo no ofre do ma hene Akufuado eka ho Akufuado na epiepia mo Akufuado no ama the national security for fredo ma hene no ama I chief census of why no mo fredo ma hene unipa na eba o unipa na eba o de esro menko unipa no no mo fredo ma yenye ne sa
Akufo-Addo ye nipa boni ni I say ultimate come leadership no it's all about bringing people together enye ntitimu da bia no afre ba ko na o keka nsem kire no na wo no Akufo-Addo no osuro Asante no nti on friend of phone so be say ni nsuo nyina osuro no say on friend no ofre do mahene no keka nsem kire no o ya me kire no enti I blame Akufo-Addo on the din titimu de hwede said you was atiti MPP apansam no Kufuor mu nyina ba ya oman say party oman say hwe they bring people together maka che say wo ye den ukura power wo ye den ukura power oni Bawumia na Jimmy ni tise bosom ni tise kuruaba na menye mampanyini mumma afei na monto aba mame na memeye mampanyini uni twasere wo ye mampanyini knaman wo ye mampanyini knaman enu ntina meka che say enkonko threat obi so de 24-hour economy ba enye wasem enye fe na wo ba be keka nkwase asem also count here simple as ABC count here say me buy no ye ma me ATS me da Ghana for say me be $5 free trade yakọ 1 me buy ma fa de yakọ to 11 12 ni 15 be count here me be da Ghana for say me ba be den abeti petrol so afri 14 na ma ne de yakọ to no e de abeto 5 series me buy ma kukuru de yakọ 800,000 any 1 million be count here na fe obi anhu se kwasia ye mampanyini enti opa enye meme no onya no ya boye knaman ya won ya boye knaman sika wona ma de chenkofo de toka ne ade no nka fastati na fokusi one district 150 fast because enuntina Ghana for to abama mo wo ye mampanyini o aboa knaman Bawumia Jimmy Akufo-Addo wo ye mampanyini no ye fast na one village one dam akwa en fast enti ukoye yesa no mani nyina faster afi no mu twa TV so ntentem na afi promise amuma ye no won ya meche no afi Ghana ni ba onya bibia anka o om ka so mbesi one village one dam and dam ni other home twa TV so no om ka so mbe 111 hospital and no masisi 111 hospital no tikofo no om ka no kure na kwasia munya hwe na munam na mudi atema why na nkofa mu mra bi o kwasia me so ye dan wo ye mampanyini aboaba wa Jimmy no Reb boy V was say I miss you brother yes enti problem e kwaso ni nyina ya Akufo-Addo na epia ade no eye dan na nkofa fun ko Fred Domahene na wo national security for frefre no na mo kikansem na Asante na mo di Asante na temkire no mo yes anya fine na mo di na temkire no say ena akwa no en paboni ni ntudi e ba no memma no ma sheda frɛ court fo nkwasiafo no asiamu oga ana ho na mo ya wia Ghana sika court bia ntimi e ma ne letter emfa registration to ne so wa wia Ghana fo sika na mo wa yomi opuni wa mu nyina agu ho but Jimmy die mo den ma ko bolete Jimmy die omo na epia ntokwado some person yes ananka ai musi omane nkwadia nanka oi Domahene so afachi asoma ne nkura mo makobu Asantefo no only meche no because mo woni krom no matter what obia of course Asanteman ene be koje buna hafu man no ema omunti omo ye de omo ne omo ya aduafo Asantefo ne abunofo ya aduafo every 1 minute bia man wa senam abunofo ne Asantefo ne ya aduafo completely wawuni meche no enti of course but oye den ugina obi kuroma ni kurom no owo power chair wo ya oho na waba no enti oye den Domahene no brekum ne sunwan ho nyina na sase oti ase na ayi fesan Asanteman den half of them no so den believe Asantehene because Asantehene be kuma omo nananom anya Asantehene yo tisu yo omo nana Asantehene nana be kuma omo nti omo so den esuma Asantehene enti oye den omo nyina ye den omo ye equally important oye den ayi Domahene ye important sunya asase ni brekum asase nyina ye Domahene na hweso omo ne metia no otufo o ene no aba ye temporary you aba you come and go but when you are on the hustle when you mechi no enti mo ye den ade a all equally important enti ade na mo for so MPC ma mo de Jimmy na ma fa chire every 1 minute bi abola kana mu na ma fa chire na mo pia
mu pia ba ko say onye den akufo adu yam betua o kamasa every 1 minute bi aban masa enti asantefo de omunye ni papa musuban anu no me nua ne omo ma me amabusuanfo otumfo te ona omo kama masem o manhia na omo start twini Jonas a omo ka kire omo say ye de hia no no muntwa so ye de hia no no otumfo ntimi nyam hu kote ne nkura na omo gimi na omo be dede wayan kwasi ade amefa ya no sanso na ayi doma hene so te ho na se omo ko kama sem kire no obeka say twini Jonas the system is working me am de hia no no because aburunfo no so mabusuanfo ne omo enti enko ba wo ye dan yam fa ba bia enti wa be ya adepa mebo abaso wo ye nkwase ade amefa yawo enti this is a year we na nkese nkamutimi fa nyakofo na enipa bonini a kamufa so na mo de join sa ahemfo akesefo mienu we together nya fe na mo be kire se o mo ba be yimu mo be ma asantefo abe kire se o mo mpa abunofo asem enye fine wo ye dan asantefo ne abunofo ye anuanom aka kire se okotepa ene boma eye kuro ba ko abom omo bo hu afuom asantefo no aduane a abunofo no aduane obi ya twa bi ma ne yonko they are all together intimesramo akufo ado no wo ye nipa boni ni wo ye devil wo ye baif minim obisi wa be say economy untua napco untua national service untua bibia no so 24 hour ebeba no be restore no ma osi wagime ye oya mu ya baifu ana mu ye sesabronsam enti doma hene wa kire maturity pa se wansoma na brafo ne nkuofo amoma nkobo asantefo no obrekum wa ya ade because Asante region and adoma hene bae and ya stop otumfo anka asantefo no be wa be boa ayi phone na abronfo ni na ko asantefo minimum mo ya fucking cra chen tie dia me cho no kom be ba be boa mo masa na o enso mo ba buna hafu sunya ya sase na monam so amoba from aduan kwanta be wura buna hafu nyina adoma hene he so me ka kire and so one or any baby and to achieve maturity because our power or my command was Nasas this way Juma or free to say the Asante Hene and my command was Nasas so almost Bisase almost and Ghana and penny for course in Suno or Matima says Doma Hene so Bisase or Matima said Doma Hene so Asante is so much in Suina. And tis Asante is your or a powerful no timia cost of Domania on for power and protecting in Sunin and Sassy. No young Quasiadeno, na feno, money messes cat. On my power no, or you started power sematenia buano, and see Asante Regis or bear campaign. I just wa bear confanocini. Money messes can up Domahinis Rescow baby. And tis or two for a power. And your power and see the Bakunto Kwankwa power no yemfan protect the people, ni yemfan solve the problem. And to let that power exhibit the power to solve the problems on your Mutie the American. And when Otumfo ba ofri ye na se ba me expecting say money message this guy on my power on my court order I'm restricted ba omia buano any akufo ado kanaman say omosi omo ma meye konfano chini mi wa ye gisika ne mo ano patu anwumre na omosi omo mebe repair omo ba omo mo branch hwe ansi Asante region na omo meye repairability wo otumfo for court order restrict akufo ado ne ba omia boa nti se de wa restrict doma hene no ne ehwe asiasem ye the power no ebe kontokwa bat ye ne ye mfa power ne mo ekuro no ho ban otumfo ti wonya ni paketwa kwasiampa nyini otena se no watia mo se minsuo no obi amanyi na excavator mfiro se mo meye me hospital na o twa amani pa abuna hafo na akoye o nyina yare ombaji enti se also dobonofo na se waba be ye wabesum efunu abusuan dofunu a kan be protect the atiasefo nso akufo ado aboa ne national security for frefre entokwa de omo de ne bisa say wotena say awotiam say o gigi sika ayi konfa no che no ne national security for mo na omutimi frɛ say onana de wa kan de health minister beba ye be make sure say ye be repair da bi and the omo ntimi afrɛ bantokwa de akufo ado ho de ne ho puchechechecheche anu a ye see on social media na akosi say obi abo obi bro ha na we chimisa we leader ana ba omi anu su de che enkwasiafo nko a
Macho say leadership is all about bringing people together. Until I make a chair work for, I don't know. Yo, for guys, just do so. And now we're going to say we don't subscribe. Mr. Say, open subscribe and like it. Now watch the video. Also, bet me actually wondering if so we need our comment box in Mobati Minkabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.